Bizde dağın aşağı sorular var ga, orozonu кейде açып olsak ne olur dep. Murdaki jumada dağın aytkanбыз, бұл jumada dağın bir kaytalып aytып koyalı. Orozoda kokkus misal adaşıp misal su içip aldı, tamak jеп aldı. Al hiç nete bolбойт. Себеби бұл adaşıp unutup kalıp jеген bolsa demek Kuday talam konoктогон болот да бул жердечи. Bizden bir koşun ağız var. Oşon menen söyleşip otursam aytat, misal кейде күндүз çakıra берет го астагфирулла орозодо. Oşun negi to'g'ri emas da. Orozoda bir ma'rik olsa, o'zachara chaqirish kerak. Ana chaqirgan ekan, nima bu 90-yilga o'qiyadi, 90-yilga o'sha aytib o'tadi. Sho'rpa kelgan ekan, men suylab o'tirib, nonni chilab jeb olib turman deydi bayaq yerda. Andan keyin osh, plov keldilar, anan o'yima keltirdik. Erta menen kempirim deydi, sarlıqqa plov bergen bo'lchi deydi. Oşonu ko'rib, oroz ekenligini esime keltirdik da bayaq yerda. Qarasanglar, unutib qolganda. Eğer o'shanda unutib qolgan bo'lsa, hech narsasi yo'q. Demak, Xudoy taolom qo'noqtab turdi bayaq yerda. An ziyon yo'q, orozoni ulantib qarmay berish kerak. Eğer de atayın orozoni buza turgan bo'lsak, anda bir kun oşol kunning qarzini 60 kun shtraf. 61 kun qarz bo'lib qoladi. Shtraf bo'lib qoladi ular. Себеби жөндөн açbaş kerak. Eğer de o'rib qolib je bir qaysi bir sebepler menen açılıp qala turgan bo'lsa, anda bir kunga bir kun ele turganlar. Oşonda qarashыбыз kerak. Keche WhatsApp'tan maga biri so'rab berdi. WhatsApp'tan so'rab berip atat. Bir qo'shnidan biri qaytib bo'ldi dedi, elderdi chaqirdi dedi, mal so'yib to'y qildi dedi. To'y bo'lib ketdi deymi, mal so'ygandan keyin. Xudoy emas da. Oşonda qo'shnilar bari o'zini ochib olib, oşondan jedi, ne bo'ladi dedi. Qarasanglar, janaqı 3 kungacha ineshinte so'yilbasin deydi. Eğer niyetinde olsa 3 günden keyin ötkөрüş kerak. Misal, iftarga chaqarsa bo'lmoqda. Oşonu so'ydi, oşol özü de künökör boldu birinchiden. Qancha adam kelip tur, oşol tamakты jep algan bolsa, oşol adamlar da künökör boldu. Oşol adamların künösü de oşo chaqırgan adamның moynunda bolot da, Xudoy saqlaсын. Her bir 50 adam açkan bolsa, 50 adam 61 günden qazaсын, istirafını qarmaş kerak. Oşolor üçün de bul жооп берип bolot. Xudoy saqlaсын. Көрбөйсүздөр. Эми мына ысырапкерчиликтин зыяны ушул жерден байкасак болот да. Мисалы, менин устазым Молла Зулкайнар деп коет, арабча Зулкарнайн. Зулкайнар деген устазым, алхамдулилlah, ошондон сыймыктанамын, ошол устазымдан сак алганыма. 2000-жылы баштаганда ушул нерсеничи, 2000-жылы ошол бирөө кайтыш болгондо өлүктү жаназаны окуп, өлүктү көмгөндөн кийин биржөдө, биздин айылдаштар, бул жака өтүңүздөр деп өткөрүп, алыстан келген туугандар, sırttan kelgen konoktар, sizler bul jaka өтүңүздөр. Sizler bara бериңдер. Барып, sizler Kur'an окуй бериңдер. Sizlerni kurtаңар açtı, бирөөңдөр болбойсуң. Барып үйүңө кеткиле деп туруп, мүрзөдөн туура үйүнө айдап, бар үйүнөн кетесиз деп туруп кетип калган. Ошол болду. 2000-жылдан бери биздин айылда өлгөн жерде ошо жергиликтүүлөр тамак жебейт. Ошол тартипти 2000-жылы киргизип койгон менин устазым. Көрбөйсүздөр. Демек, бирөө башташ керек ошону ысырапкерчиликке каршы деп туруп, ошолдор молдолор дайыма айтып эле келатабыз. Ошону баштап койгон, алхамдулилlah. 2000-жылы баштаган Молла Зулкайнар деп. Азыр эми карасаңыздар, ошол эле нерсе мына кече мага суроо келип атат, эми эмне кылабыз? Оозубузду ачып алдык деп туруп менден сурап атат. Эмне кылат эми? Bir күн карыз, 60 күн штраф. Башка эмне кылат? Атайын açtı da hiçbir sebep yok da açkangачы. Orup kalsa bir jön, koksa operasiya olup kalsa bir jön, hiçbir sebep yok da jön ele emne nafsi üçün da. Hem oşonu yok degende meyli, oşonun keçinde iftarga kelip ketiңiздер dese dele bolmakta. Anda da 3 günden keyin da. Bundan demek, oşo şeriat erejelerini saktagagandığı üçün uşunday bir ziyanlar uçurap atabız da biz. Emeliktet görülür. Vay oğuzumdu açıp aldım deb emi kıjalat bolgonduğu üçün WhatsApp'tan maga жазып сурап атат да, Молдеке эми бул не болот деп. Эми ошол жердеги адамдар баары кыжалат, өлгөнчө кыжалат да. Мисалы ошол 2024-жылы баланча кошунабыз орозодо өлгөн эле, ошондо мал сойгондо жеп алганбыз деп туруп өлгөнчө эсинен чыкпайт да баягыларчы. Көрбөйсүз. Ошол ысырапкерчилик болгон. Туура эмес. Орозодо жөн эле Кур'ан окуп коюш керек. Ошону кааласаңдар ифтарга чакыр жок дегенде, күнөкөр болбой. Күндүздүн күнү. Құдай талап өзі сақтасын.